أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. از دی ایروش خود بیاره لسر مناسبتا دناوبرا تبلیغ و تکرار ده راوستم. دویه که به پیشکتنا علم بشری تینا خواه چوا لیدکه دماغو او و تبلیغ و تکرار خواه پیکتینن جوی داره بچن متودا پیغمبر علیه الصلاة والسلام و نواروکا قرآن بچه آوایی نزیکی انسان دبه تکیلی اوان او کانا نابره ودوده چیه بکن یعنی پروسسا گوهرینا و نورمالیزه کرنا تشتا لجم عقل انسان تشتك چوا به انسان و نورمالتی او پنگا و پروسسا گوهرینی بچه آوایی پیکتی دی انسان ده چند نقطه yani ev mesele kurtire jivi rengi le bixatin eme bejin giran yani esasi eme bahsa ve ki bugün inşallah Teala الوك خال بخالة جد ورده هرم إن شاء الله تعالى بركلام ونجي تقدير دكين كو دماكو ركلامات تشتكي تذكرني أو تاني جارة كي ببيجن أو ركلام يا تلفزيوني با يانجي يا چاپمنية با يانجي بأوايا كي ديتر با تاني جارة كي أو نايا كرني بلاف كرني و إيدي نل بندي أنجامنا برواجی ویه که بلکی به صدان و به هزارین جاران همان رکلامی به همان گوتنان ده دمین جهه ده وقتین جهه ده تینا تکرار کرنی وقتین هری بهتر کمرو والانه گوه خواهد دنتشتغل خوازم خواه وستینن تینا دوباره کرنی پیشی جاره یکم گلکی بتا بلکی عبسته تشتكي إن لجهته نبيويسته أو تشتكي ركلاماوي يعني جوه تذكرني بتقد بالكيش ناي ليه بدوباره كرني هدي أو تشتكي هنجي كو دوباره دبا بيشي أو هالوسط الهمبري وي دشكي أم بيجن ناريناتايا نيني يا الهمبري وي دشكي تجوي قال كي خاي أم بيجن وي أو كاتا بنداتا يا خا باراستنا يا لهمبر کرین آوی تشتی تیگ دچه تو لهمبر وی امبیجن به پاراستن دمینی لهمبر ایرش کرنا پروسسا نورمالیزه کرنا خواه یا لجمته یعنی او تشت ارمانج کو لجمته ببتشتکی نورمال جوی داتر ببتشتکی پیویست لهنداته پنگاوا یکم او نریناته یا نینی هلدوشینه وی کوز کاته یا پیشی کو تفدا بو او تیگ دچه به دوباره کردن نورمالیزه ده بتو بيجي نورماله او تشتيها و به بردوام کردن نورمالیزه کردن او بيجن رکلام کردنه دوام کردن وی او کی لوی دره ناسکنه دگهجه مرحله کدیتر تو دکوی گومان جوی هلوستا خو یکم گلو براسیجی تشتکی بيجن پیوسته حقیقتك في تشتهاني هي دكارة وهلوستك به دكارة أشياءك به جب فروطاني به وهكذا دكارة حقيقة في تشتهاني هبه نجي كتير ركلام كرني تو هلوست أبخاي كم كنت قال لك أولا بو تا نقطة خالة صور داني بوسر تو دكابي قوماني أو مرحلة جي درباس دبه هدي تدبيجي خيايكو يه نحق أزم دياركو تشتكي بيوسته أو هلوستك به فكرك به يعني كرينا تشتكي به أما بين كرينا تشتكي به تدبج أجر كو من فيجا به نكري بجي درفت هبن أزي بكرم أما بين أو فكرك به يعني مروشك أو به فيجا به أنا الورجي بم يعني نتشتكي عجيبك والوي دريبم يعني جهندري خبرتو هدي جي خو دغو هريني برب وي جي هانيفا اف يعني وكاي ما بجن تو اگر که مداخله هندرین نبه لهم برین وی گوهرین هانه
بشرط کو امی برخوادانه که بزانه بون نبه تو پی نحسیابی کو چه دقومه چه ایرش لسرته هیا بوی شرطی هانه ام دفکرن وکی خلقی نورمال بوی شرطی اف گوهرین پیکته بوی آوائی وەک نمونەیەکە نێزیک ئەس دێ بێژم گشت معلومێ وەیە دەماکو ئەف نەخۆشی دەرکەت مێبێژن وەبا یا کۆڤید 19 یانجی بێژن وەبایە هانێ کو ئینسان ji hevdû pê dikevin nerîna mislimana ya bawermendan cihê bû yanî ji mislimanan min kes nedît ku li hember tedbîran derkevin rawestin lêberê bal dikişandin ser em bibêjin ew ka wê bal dikişandin ser nuqteya manewîya wê Xwedê Teala dixwaze çi dersê bide me nuqteya manewî guherîneke çawa ji me tê xwastin helwesteke çawa divê ku em bigirin da ku em ê bêjin li hember vê îmtihana hanê wenda nekin em hikmeta wê di me de teheqqûq bike em bêjin eger ku şaşiyên me hebin em şaşiyê xwe rast bikin eger em di gunehan de bin em tewbe îstixfar bikin em bêtir diber xwe bidin ku xwe bikin însanên kamil têgihiştî perwerdekirî amade ji bo her du dinya bi vî awayî bû em bêjin yanî bal dikişandin ser kêmanî xwe ser qusurê xwe û êcivakê ku divên kêvan kêmaniyên hanê bêne tekrar kirin lê proseseke dîtir li aliyê dinê hebû em bêjin ew prosesa dîtir çi bû bi çapemeniya rengînî em ê bên hissî ya zindî ya civakî televizyon ser rêya em ê bêjin çapemeniyên civakî wek Facebook wek YouTube wek gelek wesîleyên alavên dîtir yên em ê bêjin çapemeniyê û yan em ê bêjin rûpelî û kaxezî wek rojnama wiha keza û heta gelek broşürên ku hatine amadekirin li gelek deverên dibistanan em ê bêjin yekser rû bi rû perwerde hatine dayînê dê li hember vê nexweşîna hanê helwesta me çi be divê em çi bikin em bibêjin mîsal berdevkê xwe bidin berdevê xwe navbera xwe da mesafeyekê bihêlin gelekî nêzik hevdû nebin û gelekî destê xwe bişon xwe pak bigirin destê xwe nedin hevdû wiha keza çend tedbîrên wiha ji bona ku em bêjin însan ji hev û dû pê nekevin û bi dubare van ev tiştên hanê êdî bala xwe bidin mesela ew bikin ew kesên bawermend jî dibêjî rewş çi ye eman bêjin himeta xwe bikin eman xwe ji vê nexweşiyeke pir pîs e geleke hefza xwe bikin ew xwe bikin êdî yanî ew zimanê yekemîn yê ku em ê bêjin ku jêre ehlê dîniyê digotin yani jêre zimanê sekuler ku dihate gotinê însanên bawermend jî hatin aynê rewşê bi teîsîra çi di teqrîben di serdema salekê de salekê ji temam jî nebûye berkî yanî teqrîben di salekê de ew bombardimana ew yan tiştekî xerab başa ser wê nasekin lê guherîn û prosesa ku însan têyê rewşa ku însan dikevî merhale şewa tên lê dibe ez dînim ser balê dikişînim ser wê yekê di hikmê salekê de bêjin yek û teqrîben teqsîmî vî zimanê hanê nebû nema yani yê herî dîndar jî ew jî tedî tu bêjî çi rewş ji vê nexweşî hanê eman bala xwe bidin xwe hayê we ji we hebe li xwe miqate bin paqîjiya xwe û mesafê û devê xwe bigirin û wiha keza li mala xwe rawestin karekî weyî zarûrî tune be neçûn û neyîn ev zimanê hanê yani êdî ew zimanê berê ku em ê bêjin wellahî ev dixwaze dersekê bidime divê em kêmaniyê xwe temam bikin em li kê dera manewiyatê ne em çi xwasa ji vê em ê bêjin nexweşiya ku mirinê tîne bîra me em çi xwasa xwe ji heqeta mirinê re nexwe hazir dikin em çi xwasa haziriya me heye di noqteyeke wê de em ê bêjin ew ka hanê zimanê ha guhert ber bê zimanekî sekuler ve tenê hefza heyat em ê mihafezekirina parastina jiyana zîngeha dinyewî em bêjin heyata jiyana dinyayê em ê bêjin tenê vî qalikê hanê hal ji halê dema ku em ê bêjin wek me di serdemên normal de dixwandin me nexweşiya Yunus aleyhisselam dema ku em ê bêjin ew rewşa wî giran ku dixwand yan jî em ê bêjin ew nexweşiya Yaqûb aleyhisselam ku me dixwand ku em ê bêjin her derê wî nexweşî ketibê wiha keza
تا قراني كذا زماني ودلي ويدي او دبنك على ذكر قد تعالى بك بعبادة الله تعالى بالرابع بعد قلت وك سيدا يبدو زمان قلت صدقات اخوة ام جوي نخوشترن عالية معنوياتي با شو اگر كو معنويات ام بيجن بيتا ديار كرن خويا ببا دي بيتا ديتن كو هر دريما ام بريندارن ايوي حياتك وي بلكي يا 100 سالي دناوان جانو ايشو نخوشيان دبو لإما حياتك ما أبدي أما بيجن نخوشين أبدي خل ما قرتنا أجر بتوبة استغفار نينا إزالة كرن دي أو نخوشي دورا ما بيش بكن ما في شكل نخوشي ناري ما في شكل أما بيجن عبرات جت تشتغل استاد ليه بالتأثير وبتينات أو كي أما بيجن أف بروسس جوهري بزمانكي سكولر بربويفه أو نقطة أم نور بهلن آدني أما بيجن خلاص يم يعني مثال وقت ما قلت أفيد شواك ما بين بومباردمانا بروسيسا سالة كده ذهن إنسان جي كدري هات كدري شواك هرناك شبو إيجا دفع أو كده بفكرن أو نسلين ما بين زاريين يعني أو دو بني پرورده ده دوی تعلیم هانیره حج صفه ما بين سرطایی جا آیا آمادهی تا ما بين صفه نها تا زانینگه یکو دبن پرورده که سکولر و در باس دبن دي روشوانا ذهني شوابه عيني تشت ولو كو باطل بن ولو كو نذجيه دبن ليه بدبارة كرني ذهنكي شوا إنشاء كرنا اگر وقت ما قلت امي بين برخدانا كبزانبون خو انه كرنا كبزانبون دي روحانية انسان ده مجيء انسان اگر كنا ببوي شرطي خانه ام بيجن دي هاتبه تشروشي دي تشتي كل جمعي انساني بفينه يعني ما بين مناقشه لجمعي انساني تشبن هلبت تشتيكو دي دوي چرچواوي تعليمي ده جبو ذهنوي انساني هاتبن داين دي اوبن چه قاسات تشتكي خرافه به چه قاسات تشتكي نلري به اما بيجن يعني يكي كو بسات هزار جاري اما بيجن دوري قهرمانية ودجمني وي ملتي دي وك دوست وك قهرمان وك سروك وك ريبر وك اندر وك اما بيجن آتا ونظام چه دي بيتا قبول كرن بابو بابير بيتا قبول كرن خلقي قبك حيراني وي مثال بركلامي بدوباره كرن باوكي دي بوتك د ذهن انسان ده سنمك بيتا اوا كرن افجي نقطيك اما بيجن دوباره كرن بپرورده یا سيستماتيك اما بيجن ياكو ضروري ومجبوري د ذهن اما بيجن اوروبا ده تقريبا جسدي حشته نود تا جيهان انسان به ایمان انجام دا يعني اکثر جبر کو د پرورده که ماتریالیست را در باس بون يعني د تعليمه که ما بيجن به ایمان را در باس بون يعني تاني تشتين دنيوي البرچاوا و دبينن و بيت حسن تعليمه که به وی اوای عين شكلي او تعليمه سيكولر كود عالم اسلامي ده حتى او كرن بالنورماليزا كرنا شكلكي جياني شكلكي فكري او كي انسان جداركي هاتن دركه ديتر يا باوريه حتى شكلكي ديتر يا جيانا ما جي بيكو بي بحسن بي هاتا غهرتن جيانا مثال ما بين وقتها كي جيانا كونفور لبا انسان مسلمان قال لك عبس يعني او كونفور وراحتي وخوشي پر مرف ایریشی وی دکرف شیه اقصا میبجن نوعی خوارنی اقصا راحتی وان میبن صفاین قولتغین میبجن قنبین راحت او که مرف نوان در روحی مرف دمره وسا میبن نورمالیزه بون که مالی ایروج انسان باورمند باور کن جیین انسان نورمال او کترن يعني بلكي بيتر كاتنا ناوي هلوستي ام بخوجي ناو ده بيكو بخوا بروشا خوا بحسب او بروسيس غوهرتن بيكو تو بغوهرتن خوا بحسين از جوي دري بينم اوكي جوي دري امي مساله خو ايجابين وك خالا چارمين وك درمان ايجابي بيجت دي نخوشي هي دي ام درمان خو يزانبن ميثودا جناب پیغمبر عليه السلام دربریا قرآن پیروز ده متودا پیغمبر علیه السلام دربریا قرآن پیروز ده و ریاکه چوا پیشیمه بکه اما بجن مثلا دو خالی به هیه yani اما بجن بیرا وستندن دخیلالی 13 سالانده مبین سردما حیات پیغمبر علیه السلام دماکو مرد بجه یکسر تی بیرا مرف
دو سردمن اساسی سردما مکه و سردما مدینه سردما مکه سردما د مبین کو نبوت ج پیغمبری 23 ساله ده مبین قرآن دا کتیه پیغمبری جی و صفحه هانه پشتی 40 سال یا پیغمبر علیه الصلاة و السلام 13 سال یعنی پرانیا و سدی مبین شستی پیغمبری لکو در باسویه لباجار مکه ده بین تعده شکنجه نحقی و آستانگیان ده می بجن انسان خود خس کردن پرده نابرا نبوت ده و کو نگ جبو کو نگیجه انسان اندیتر مرو اندیتر بوی شکلیه دوی صفحه هانی ده هیچ تقریبا ج سیا یکی قرآن یا دا کتیه دانه کتیه تقریبا يعني ما بين قرآن كو ما بين بشكل عوام كو أنفعم بكن أما بين كو سيه جزء بن هر جزء كو 20 روبل أما بيجن ده جزء بكي دا كاتب يا دانا كاتب جي 13 سال هاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام دسيها وي يعني جوان ده جزء كو وان سورة كورتن كو بيتر جارا نفر درجمك سورة بقرة وانا ننن ين كرتن يعني درج بنا وان كنترا وان سورة هاني بالتعليم وانا انسان پرورده كريه يعني جي لدور وان هاتي جيان چويه هاتي يعني جمع بجن تبلیغ ده چارچابا ده جزء قرآن هدايه دوی او كده جوانا جي ويداتر دماغ يكسر بمروفان را اما بين روبرو بيه وان وخوانديه او كي اما بين يكو پرنگ هشي يكسر جوان را قرآن بخوينه ناورو که اسلام بحث بكه هما قوتيه ببجن لا اله الا الله هر وكي كو جهاز بكي ببجن لا اله الا الله اف سيستم هاني رد بكن اف سيستم سنم پرستيه كو انسان تيدا نوخ بونه ريا خووندا كرنه كتنا دلالته كتنا شركه وي سيستم رد بكن جو خدای پفتر تو الهين دیتر تنه به دست بگیره 13 ساله دوباره کردن یک گوتنه که کو اساسی اما بیشن باوریه هر چیز نقطه اصلی ده لی مهم ادخوازم ده او که ده متد معنوی ده جی جبو گوهرتنا انسان دیگل که می بین دماغو درکتیه چه نحقیه کنه ما یعنی هلوسین هریتون لهم بر پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتیه نشاندان لی پشتی وقته که او انسان هری کو دجمن خود دیتن جی جبو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تدبینی کو او انسانا جی لجمعن هیدی جهل وسط اخواه کتن او کمی بیجن او انسان دنی ثابته ده گوتنا خود بردوامه گاوه که پاشته نا آویتیه عین گوتنه به همان خورتیه به همان حسیاته دوباره دکه تبلیغ اما بیجن بیکو اما بیجن جهل وسط اخواه شکه که قصی پیچه به دوباره کردن وی حقیقته لسر واسنا وی حقیقته شوا کم بیشتر به اگر کون هیوی بدن دست یمینی چپه روزه بدن دست یمینی راسته دی محمد جوی دو زهانه و نگره دیان خود تعالی وی موافق بکه یان جی دوی راهانه ده حلق ببو بشه یعنی اقصا جدیه کد وی دعوهانه ده حلبت اف اوکاوی اف حلوستاوی ده خلال 13 ساله ده هدی ین همبر وی دجمنی بخواه کتنه گومانه جاران یک کوچنه کشناوی یکسر تسلیمی بونه عکسوی ام به بک جناب عمر خود جوان رازی کو کتر بونه قهرمان اسلامش دولامه بجن دجمنه اسلامه بوی اوای تاثیر که خو هيا یا نقطه دو دیا ام بجن ام متد اجبومه یعنی ام بن او اگر کو ام دخوازن کو لهمبر اف ایرشن ذهنی مجی کو روحانیت امتینا کرنه ما روحان ما بين وقت مجيء وقت عقل ما بجهرين أم قابل بارزن دوباره كرنا راستي يعني أو عقيدة خوا دوباره كرنا وانا ج زاروك بخارا ج دردور بخارا ج حوالي بخارا دوباره كرنا ويا مثلا ما بيجن وقت نمونا بيجم أذان محمد عليه الصلاة والسلام أو حقيقة بلنكو الله أكبر ما بيجن أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما بين ورن ميجي حي على الصلاة حي على الفلاح ورن خلاصية الله أكبر الله غير لا إله إلا الله أف حقيقة هاني هر روزي بين جاراتنا تكرار كرني نكجي عازد به نأود به يوم سبي قداري كربو نيفروجي ما قداري كربو وعصر جي خان ومغرب جي 10 جي بخينا يعني بس نا أف دوباره كر هم روحيتا بيدي في بي هي دقالكو أمي بن أوان قوتنا تفتش بر كرنا يعني او تینا تبو دوباره کن و گوتنا دیسا پشتی نمیجا 33 جار هر جاری دوباره کرنا سبحان الله الحمد لله الله اکبر
أما بيجن شقاس كل روح إنسان محتاج يفان أو كان هانية دوي أو كده أو دو ترجمة لكار بيتر سر بسكنة ما بيجن غذاء شو كو بيديا ميدا ما بخوارن وخوارنه هي هر وهاج روحانية أما بيجن جبو سرنگا بمینه جبو که جین آی بردام بکه با آیا که سلیم پیدوی آویجی بخوارن و بخوارنه که معنوی هویه او جروح مجي بذكر خدای تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب بذكر خدای تعالى دل تطمئن دبن ببيراننا خدای تعالى بيني بيرا خو دست تصرف خدای تعالى سرتشت ببيني كون نعمتين بدستوي جبوت دست قدرت اويه دست رحمت اويه كو درجه تكريه احتياجته بيكتينا برسوا مبيجن لازميته ده جواب لازميته ده ويش هاي او كاك اطمئنانك مزن تشيدبه یادنه د قرآن پیروز بخوده متد وک مگود دسی و ریبری قرآن ده متد پیغمبر عليه الصلاة والسلام تشتكي شوابو او جي امي بالا خدني د قرآن بخوده دوباره هنه پر دوباره هنه مثلا ببینی وک هنك سورة هنه عين سورة قال لك آيات نجي فبأي آلاء ربكما تكذبان يك جوان سورة آية ما ونج نعمة ربي خا كي جانا او دكنا ما بيجن انكار دكن دروين دوي معنى ده ودوباره هن نعمت عطينا بيروان ودي سا دوباره دك نعمت نعطينا بيروان دي سا دوباره دك يعني هر وقت بيشتي هر نعمتك تقريبا خدای تعالی دوباره دك شما جبرك بينا ايدي بذهن انسان نورماليزه به هر نعمتك كجمنتي او الههم او جخوديه فبأي آلاء ربكما تكذبان أو نعمة شكرية دخوازة از غربك أو ياز دست سبب عمدنا خدای تعالی يكسر دست رحمت عوية كجمردشينا سبب فردنا في أو كهاني دبني مجيء إنسان ده بجيبك نقطين دي ترهنا بيبن مثلا نبوة الجمع إنسانية بك تشتكي بفينافي قصة موسى عليه السلام بكي بدهان جارا تشيكنا خلقيات آدم عليه السلام بقرا قصة يمبي خمبرين ديتر بقرا وهكذا يعني الدبارة دوان دراشد الدبارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان وعويك إيمانتي وعمل صالح بدهان جارا بيجا ويقيمون الصلاة وانا كن ميجا خدكم بدهان جارا بيجا ما بيجن وانا كو زكاة أخوادنا وانا كو صدقة أخوادن بدهان جارا دبارة دكت أو تشتينكو جبو حياة إنسان أمي بيجن بفينا خدای تعالى وصاد بالتكرار ذكا حقيقة دماغك تدخينيجي تو عاد جينا نابجي مش خام او سورة الدين تخاند بنا او بترشي نابه جبركو تو دهندري خدا بكيمانية كده حسي أمي بيجن هركو أمي بين تكرار اوي وكاي أمي بين لجمتا وك نورماليزه ذكا احتياجاتي نبيراتا تو بيد حسيك اف درمانك جبو نخواشيه كتايا معنوي تبي اطمئنانته بهتر دبه نجيته بهتر ما بيجن ثابت دبن لسر حقيقته وكيدر ما بين كاري خدای تعالى بصورته كي وكاي او كيجي انسان بربرسيال بقرتنا مقطع والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني خدای تعالى صندوق بعصره تمام انسان دو خسران دنا د تک شوی د منجری درکتنا تک شونه پریشان بونه جدر و اگر كمنا ون ايمان نين ون عمل صالح الا الذين امنوا وعملوا صالحات ون صبرين لكن ون حقيله بدو توصيه لكن ريا خلاص بنجبوه تندوي شارجوي ده يعني ما بين شرحوي دكاره بيتر بيتاكرنه مجارك ديتره يعني بأو سورتك وها كرجي دكاري وان برسيار بقرتنا يعني بيجا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تمام يعني بيجي نوعين توحيد كتيدنا قريبا بيبر بسيار بكرة لأن خدای تعالى وصاب برفره دسيه جزئي ده أما بيجن تفصيل حياتي حتى أما بيجن بيش ماكرية أما شوا بجين أما أو بكن وج بميناك جيانا بيخمبرة جيانا جواكن ديتر يلهم بروان راواسيانا وين كما بيتعا خدای تعالى كنا جانا خدای تعالى جناب جواكك يك نمونك يك إتعا بيخمبرة خدای تعالى كريا دين خدای تعالى كريا نشان دايا وي دوك سورة ياسين ده يعني منجمر نشان دايا ناف جواك كده يك شخص يكون اتباعي أم بيجن هوا قنابة نفس قناك إلهي خو تسليمي خدای تعالى دبه جمر ميثاق خدای تعالى تينا بري يعني دفك ام بالي من خاص از بالي بكشين سيرفي نقطه كو بروسيسه قال لك خرطه وبردواميه ده في جيانا هاني يا سيكولر يا كوج دين ايمانا بيجن كدور حتى في قاويجي بالركلامه قال لك عجب
خود خوازه بما بده نورمالیزه کرن جیان تن جیانا حیاتا في دنیای بوی شکلی بما بده قبول کرنه جیانا دنیا دنی بما نمهم بده قبول کرنه آماده یاش بوه و حاضریاش بوه داری تشتکی عبس بده قبول کرنه ایجال هم برویه که دوی ام بإصرار هم امي بيجن دي عملي خدا براكتيكا خدا دوباره كرنا عملي خدا وقت نميجي روجي 5 جارا دا قالك ركعتا هر جاري ام دكن امي بيجن و امي بيجن دي قوتنا حقيقة او باوريا خدا امجي باور دكن بيكو امجي اللي راوستن بيجي خما قوتو يعني ايدي دي كان ناكي تحت الخير اوي كده نبوي شكل يعني امي جي جزاري خرا دردورا خرا اكو ام دي بيجن بعين قوتنا جانا هنا كي فيرسيون اي بوغارين مثال وبوغارين اللي عين حقيقته احتياج انسان به هي جبو كاربه بكيماني وقخاب بي اگر پیش نشاجي وقخاب بينه نگوهره خرانه به فهمكر يا دور ده هر یک وقت باوكي وقت ديكي وقت انسانك جو پرورده خو بر پرسيار دبينن او خدي شعورن خدي عقلن دي ام فيك خرا بكن نمونه بكن ريبر ام يجي لهمبر وان ايريشن ما بيجن عجب كو ام بيجن دبر دوامي ام بيجن دخوازن ما بر بخوا بكشي وقت مغناطيسي ام بيجن تمام جيانا ما دا قرتين دين وايمان ما دول بخين ام يجي باصرار ما بيجن بجديته كقال لك مازن سيرفي تكرار هاني بسكن ان شاء الله تعالى ودخندنا قران ده ما بيجن يعني بو كاي شكل كي قشيك ومرفتي بيجا امي بيجن نكو بهور معناي ويجا معناي بشكل قشيد القران بيجي خندنا قران بردوام كرناوي يعني نبيجك اري السر نسك نا بتبيت النورماليزاد عين حقيقه ده جرى تو تكرار دكي بخينا ان شاء الله تعالى شيرات الخواجي بكم تكرار او انسان قوين دك انسان خردك لجمته او معنوياتها هاني يعني او عملي صالح بتشتكي القران ده رغبته ده داينه نورمال دبا تشتكي بفينا بدفيك محقق از فيك بكم او تشتكي خدي تعالى بالي دكشي نسر كده قط ودوي والنزيق نبل خاطي صور بن او جي هر كدشان نفرت تعدلته ليه بيتر دبت وجي بيتر عازم ما دام خدي تعالى ملائكته وانسان قنج نفرت كرنا في شكل جياني هلبت دي هدي تيناخوا لتجي بك لو ماجي مبيجن بردوام كرنا مبيجن مشى د شوبا دريچا پیغمبر عليه الصلاه والسلام ده و متودا د بنسيها متودا قران کو دوباره کرن متودا كويه هذه اساسيه بمن خير وخشيه ده ان شاء الله تعالى مجي استفاده بكن في نقطه ده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته